mun sang sangatanga INP mezo tanal clear tu le ngai thatu zong zong te in zain chibai le tek ule July ni somni le pasari nilai ni ania Russia sipai thiza chuan singli antlingta nia soyani tin teng sang khat le zasari le somthum le pariat ti chiatani to boka combat armor machine sang thum zakwa le somsari le pakhat ral thuam lian zariat le somriat le pathum rocket system MLRS zani somnga le pariat thlona ka na phurtu motor zale som pasari thlona zani chuang helicopter zale somkowa drone UAV zasari le somni le paruk le cruise missiles zale somsari le pali long som panga ti chiat ani to bok ni in an soyani sipai te manchi motor sang ni le zariat le somli le pasari achepoka special equipment somsari le pangadang ti chiatani to bok ni in news 10 khachuan an soya adik che pheichu kan tingam lova dikna chin chu om nge inarin om helam hi chu arhanin update siam le kan tum don nia tun tum chu Myanmar chanchin langsar zual voina kan riat thei ang kanan soilenga menlo ngai khak sak le theu don nia Sakain region Sakain township huam chung chu pung khwa a nimin chonadar khatvel khan piuso tri te chuan na motor pakhat chu PDF 10 an cheka piuso tri te nan lo man mi som an chua sak le a han mani piuso tri mi palian man let le ta jok ni in an soi thi chain township le indo township in kar rampalai lenga July ni somni le paruk nimin chhun lai vel khan PDF 10 sipai an lo lambuna sipai panga an thia midang panga velin hliam an tuar bok min mu township mu mandalay khwa chu PDF kem omna ani ringin voin chomadar kwa vel khan helicopter patniaka ani sipai anda ngal bok he khwa hi chimveng le marveng omin khoni infin anima zoka an kho che vel mi te po an tlan na sale hle ni voin chomadar som pakhat thleng vel po khan mumit lui kam om khwa te chu kan soitak mu mandalay khwa te po khatelin helicopter panga lain an kap nia soyani a then khat chuan helicopter pathuma an ka lain adang panin sipayan lo thiar ni an soiboka yu township huam chunga mi kongdan khwa chu July ni somni le palizan dar sari vel khan sipayen lu chilin an lo hal ni in voin khan an soile in somni chuang akang ral ni in an soyani sipai ten in an hal ba ka check in te chenen an hala an ran te pon zuwa chuang lo bong le loi an mua piang an hal hlum zel mai ni in an soya kungdan khuwa atanga mel khat vela hla kungchi khuwa po ral thuam lenin an ka pa chen ne in an ka fuwa wangin mi pathumin hliam an tuar ni in an soibok Sakain region Salinchi township Yemeng khwa July ni somni le paruk nimin khan sipai te nan tha tak ruanga charani sipai te chu chia tet kholam atanga lutin July ni somni le pangazan khan an luta an chhuale nu an khomi ten thilom dan ena an va kual na lama Yemeng tlanga nim nokara ruangli an chara an khuwa le an then om miau yuwa kho inkara dil bula ruang khat an char le bok an vayen mi pa hliran nia pathum chu Yemeng khomi te an ni ngei ti an rechianga midang pani te chu khodang mi an ni hetia rong taka civil mi te thattu sipai te hi nimin July ni somni le paruk khan Salinchi khopuya an lu to a mi man te po nein an mi man te chanchin po hriat zui theiani lo an tibok Sakain region Khin U township let pan hla khuwa chu July ni somni le pasari voin khan sipai ten lu chilin an hal nia soi ani le sipai hi an tamwak lo ani mai thei bike panga achuangin khochunga an lut ti ania anin phur theu chuan som vele mo an nianga chung ho chuan voin chomadar kwa vel khan khuwa an halani SAC sipai te hian
July ni somni le pathum atanga voin ni somni le pasari thleng hian khin u township a khonga an hal man nia soini let pan hla khuwa hi an lo tlan man vekani mai theya civil mi te chanchin hi kan thulak na hian a soitel lovani Makui region Pakhuku township mar lam le chua lama civil mi te in hal thin tu SAC sipai te chu nimin chhun lai vel khan machi su khuwa le chau sau kho inkara PDF tenan beya sipai pasari chuan hliaman tur ngei maya thi pon om ngei ni inan soi tukindar riat vel khan pau township a chia pit kan khuwa SAC sipai tele piuso triteral thuam ka awangin kumlimi no pang pakhata boral ral thuam lian thoma riat vele an tuala tangatla na tuma chuti lai tak chuan ral thuam lian siperina fu ta sia a boral ngalani chiapit kan khuwa hian tukin khan sipayan lut zui ngal mai nia soi ani boka mi te chu an tlan na sale hle ni Karenni state Dimosu township a dongan kha khuwa sipai te chu Dimosu local PDF le an thian ten nimin tlai dar thum le minute somni khan an ka pa sipai pathum thi in hliam tuaran om nual ni in an soi PDF lam mi pan in hliam an tuar bok Ramtana martarat hita te pualin Moon State yi township a tadachi bula checket pakhat chu tukindar sari vel khan Moon State Revolutionary Organization MSRO tenan beya sipai pakhat an ka phlum PDF le nam sipai te hne na pakai ta SAC sipai hi an om verenga chuti lain zomin tun chuan nimin nepi do khopuya press conference an nei na soidan chuan PDF atanga inlet hi zani le somthuman tling to ani alo ti ve boka maro chu soitak ang khan PDF in lamlet ati te zinga tam tak hi chu PDF po an nilo ni om takani voin khan ming tar lan lo mi pakhat chuan NLD party member an man tak ula tu a thi ti sipai ten an thril ni in a soi ula tu hi July ni somni le pathuma a chen na Mengala Tongyun venga an man tak kum somli le pangami ania sipai somthum velen an vamanani nimin pia July ni somni le panga khan athi ni in voin khan an soya aruang po achung ten an changtalo ni in RFA chuan a soi an man lai kha chuan PDF te atan pui niarin akai thule chutia an man don chuan ei in tur le thom no in thak na tur po kena ngai ringin achung te chuan sipai te chu an zota chumi tumpo chuan engma angai lo thule atule ni le hril hriat le anin huam thu an soi ve maya an man atanga ni tamaliam ma in athi thu an soi le ta thut hian achung te abarakhai na sa hle ni sipai te chuan lungna heart attack wanga thi ni in an soya achung te po hril hremia lovin Sunday ni khanan lo phum ta dai mayani ama hi Mengala Tongyun township a covid awanga tan pui ngai te ta na mi in mang tak ni in dalan report wanga man ni in an soi ti hian SAC kutnoya NLD mi le sa somli le pariat lai an thita a an man zong zong hi zakwale somruk aya tam an ni to nia soyani Russia bungro phur thlona IL-76 TD chu tunlai hian Myanmar kal deuh chen tamai July ni somni le panga atanga voin thleng khan voithum lai maya thlok to a ral thuam le spare part a phurna sa hle aniarin om tunlaya SAC lamin company poisa ramdang currency om alak sak treu po hi ral thuam amamo leina turani arin om ta hle ni in Operation Spitfire chuan a soyani Democratic activist te khai hlum thua le thildanga China hi chu alongoi tluan deuh zela nimina China sarkar press conference an soidan chuan Myanmar buaina hi nakin an mahun tur thui tak thlir chungin nam rang le zein anglo tak tak te ta na an siam dan bul pui chunga chin fel chini ti in ramdang news agent te hena sarkaril ru soyani ni in VOA chuan a soi chonga press conference a Chinese Foreign Department a thu soitu Zhao Lijian chuan ramdang chunga va in rol lo ti
an thu pui hi an la kal pui zel don ni in nimin khan a soi ati hei hi kan puan tak US in Myanmar ram chunga hrek na pe ve tura China a be seina chan let na ati thei mai ome tun na ya ku jimi te ang tho khan tuna an chung thu rel fel sak to thi tura an ti te chu an la khai hlum le mai don ni alan thu Myanmar Press Photo Agency media chuan a soya he thu hi AAPP poinan soi ve boka thi tura an ti nakin maya khai hlum ma bak hi mi som sari le pahni an la om meka chung zinga chuan mei chia pakua an tel ni in AAPP chuan a soi enge mo riat an nei ni ngei turania Asia lo le hle ni mi pui ril ru an ti khau tul tul don ti na nia pathian rem ruat danin SAC lam hi an ril ru khau tlat te po ni ve mai thei ani hetia ku jimi te tha an ni ram chung le ram pona media rang dem na chu na satawang hian SAC lam tang te po an thin rim ve ani che kang chu voin khan ku jimi anu te chen na in sing lama mi chu voin chonhudar khat pel vel khan mi then khatin an tong deuh chiam ni nan soya mita mutu te soidan chuan motor pani thum vela kalin anin ma an dinga an aw nom na ba ka artuin an vom chiam mai ni in an soi chutiang tho chuan bu ong choro ta ko phiu je ya to chung te chen na in po sipai lam tang tu te nemo an voma sairo kherin an per boka an aw nom na boka an in ba ka an in bula bank office po dar thalang ke nul ni in mita mutu te nan soi boka ni ethnic armed group heng KNU te KNPP ABSDF CNF kan tiang chi te le tuna opposition sarkar timayang CRPH le NUG te hian in lungrual na an siam theita a sipai council hi azung ral rai thlenga noi bowan tumru le zualta ni kujimi le athian midang pathum te than ni thu SAC lamin July ni somni le palinia an puang kha danding lai ne na in kaltlat sual na nei ti ni silo kalphung diklo soi sel mayan niya politics awanga tha thu hi Myanmar dana a omlo an ti ni deuh maya sipai do turin anin lungrual so mai nikum February ni kuwa khan nepi do khopuya ma tuai khai ni chu alua ka ni in chuta chin tun thleng hian sipai council hian rong takin thila ti chhauzela ngai dam theilo sual na rap thak tak an khoi fawani tun ma kum enge mozat kalta atanga an chin thin sual dan pa ngai kha an la kal pui zelani an tia atha zonga thira thil chin fel dan tura omring tlat tu te point tuna tang hi chuan SAC ril ru dik tak hi an riat chian a hun to hle ni an tia chuwangin ram chung le ram pona mi zong hian kum tam tak chunga sual dan chikima sual thin sipai nun rong te hi kan theina zone thewa tanga kan beya kan noi bo anga yani ti in somna anti chuak bok politics boina political taka soi fel du lo tu SAC hi ram dang te puin na zo ka an hre ka ram chung mi puite tor na hre thiama tran pui tura an du thule an be sei federal democracy an nei theina na mala zel tura an du thu an soi boka heng kan soi tak pol te hian SAC noi bo turin tran kan latlangang ti in thutluk na hetle zual an siam ta ni ramdanga tanga damdoi chok lu har satta ka wangin rengun khopuya chuan damdoi man atau ta hle maya tin damdoi zo to wangin dor then khachu an khar ta hial ne soi ani bok sumthleng na la chu thingkunga lon chho ang mai asang chakleya tunlai hian US dollar cheng khat hi Myanmar chiatin cheng sang ni le zanga le somnga velania chupo du anga thleng tura om chuang lo cheu ne soi ani le zel boka sipai thu nei na pong lak hian kum khat le chan ve a o chhota a civil mi te chen na in hal po tam ta hle ni ISP Myanmarin July ni somni le pangat thlenga an chin chia dan chuan chen na in le hall ti ang chi biak in po telin SAC sipai tenan hal hi in sing thum atling trep to
sing ni le sang riat le zali le som pakua ni antia nimin pia le nimin lama kan puan tak tenen kha chuan sing thuma thling ti ti to mai theiani ISP Myanmar in July ni somni le pangat thlenga an record ang chuan Sakain region a hian in halatam bera chen na in sing ni le zali le somriat le panga akang ral to a Makui region a hian in sanga le zasari le panga akang ral poka Chin state te Karenni state te Sian state te Moon state le Paku region lama hian Karenni lam tenen heng lama in kang hi afayin sang ni le zani le som ni le pakua ani antibok kumin mei thachung khan in halkan atam zual hle ni in an soibok ani nimin July ni som ni le paruk khan ram chung mun sang sanga SAC sipai somli le pakua an thi ni in khitit media chuan report adonga report mai a omringila somnga vel chu an thia ngaila adik thokhat mai ome khati zong kha tuntuma Myanmar ram chanchin langsar zual kan soi thei chu ni a ngai thatu zong zong te in chunga kan loma kan channel hi min lo ngai thak sak zel turin kan som boka chiu kan lome